Salibonani, igama lami nguBranko Manyathela from Shikokai Karate Academy. Ngingu-teacher la for karate. Sitholakala eChabalala Youth Center. Okamanje sisebenzisana la beZimbabwe under iZimbabwe National Karate Federation, and Bulawayo lapha we are under iBulawayo Metropolitan Karate Association. Njengeqembu lekarate siqala from age ne 4 years kuphuphuka siye phezulu siye badaleni. Okwamanje njalo futhi sikhangele ukuthi this weekend mhla ka-1 March siya ko eHarare for i-competition yama inter-schools obabiza bethi Dominican Inter-Schools Championships. Ngikhangele ukuthi ngisuke labantwana abali12 njalo sikhangele ukuthi sikhule sibukela oBruce Lee labo Jackie Chan. Imidlalo le yabo karate iphathisa ngani? Right, imidlalo le ekarate okuqala discipline yokuqala, imfundiso eningi esishumeza singena ku training yekarate is based kakhulu ku discipline, ukuthi loba usukwazi ukuzivikela uqhakathekile ukuthi kungabi ngumuntu oqala umsindo, ngoba okunye okubenefita ku karate ukuthi uzokhona ukuzivikela ngayo yonke indlela ukuze impilo yakho ingasolakali kumbe ungalimali. Leli qembu liseChabalala lapha lilamalunga amangaki? Silamalunga angama ali 12.